Inwe Felix Kithenji imuchineni wake kathonki misonko nendire kinyete muthenyu ya koti kulikithia Kithenji na thuri na njira ya umana weru akiariwete nendi kaitaka kuritira karingwe na timantu yokurania ndene ya koti. Mbere ma kanju kikanyaga kanchokeria mwathani nkatho ikagita karari gako muno me igamba ija murimo na kanchokeria murungu nkatho no ntuba gutwita antu au na arware kuthomo na igamba la sonko le gutewa ko i Christmas gift ge client yokwa na ndi koti yo mwa freedom we weta the kana atumikire antu baruire rorera bwega na wesonko nyawe ajoeni antu bange baruire rorera kenda bagwata mbaru mweshimiwa ojo wao no ntwegamba le kuthira le gutewa na le gutewa inyana ngarama nchokerie kinya koti yetu nkatho no ntuba kugita igamba mapema mbere kinya timeline ira yeja ni 6 months ethira bugibwa kana ntuba njanjiro ra na igamba riu na kamberi nyantu boriro ra ibwa kana ntubetekania na oni ba mpakura na mbere oni ntena thina na mutanosia kinya kethiro na mbikire kotini mantu jonde tugaija murungu na oni kiranka mutigira ki mwathani lakini akuthoma na kinyantu boriro ra ba kona murongo nu nontu mutanosia nethireto kinya kiruithanagia antu muno ndikana nerete kinya my brother Karembe na mwirite ndie mpigo koti umpa Christmas njega na kinya oni aindeta kuchwa mpomba kwa disability Christmas nontu bwa mantu ya mwathani andithiria